puno me puta pita, a šta na sudu pričaju, ali se šta za tatu doznala. Zato i dolazim ovamo, pa sve mislim, možda ću ga negdje naći. Ali ja se nadam da će ipak pravda pobijediti. Da se ne bi više ta zla događala, da ne bi bilo više ratova. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakog dana. 20.11. u 9 sati su ga vidjeli da je iznešen iz bolnice. I eto, gubi mu se svaki trag. Kad su mi javile da je u bolnici, prvo sam pitala ima noge, ruke i onda je slijedilo olakšanje, hvala Bogu. Ranjeni neće poginuti. Završio u bolnici, znači neće poginuti. Jedan mi je sin poginuo u Tovarniku 21.9., a drugi mi je nestao iz bolnice. Nisam znala za njega, ni dan danas ne znam gdje je. Majka ko majka svugdje je išla tražiti. Nigdje. Moj sin nije znao do prije 2 godine. Kad me god pitao, mama, di mi je tata, ja sam govorila, nisam mogla nikad kazati. Nisam mogla, ali ja to ne mogu nikako da još prihvatim, ja još nisam sa sobom. Neki tračak nade u meni postoji. Još i danas dođe mi dan da mislim da će on od nekog ipak doći. Stalno se pitam, pa zašto je to moralo biti? Kad je meni moja svekrva pričala prošli rat, kad je bio Drugi svjetski, tada joj je ubijena ćerka od 18 godina, muž 42 godine, djever 30 i jetrva i dijete u rukama od 10 mjeseci. Ja nju gledam i mislim, ja to ne bi preživjela, ja bi umrla. Evo mene, ja sam još živa, a isto to sam doživjela. Vjeruj mi, kad sam ušao u Vukovar, znaš kako je to smrdelo? Ptice nisam čula. Strahovita rika stoke. Leži mrtav čovjek kako koške mu kljucaju oči. Oni nisu bili u raspadanju, ali se ipak širio jako neugodan miris i zadah i te životinje koje su odale svud naokolo. Kako čovjek završava svoj život, kako kidaju one životinje. Piletinu nisam mogao da smislim više. Bio dosta pojeden od svinja koje su tamo hodale. Pored nekog leša ili pored neke crkotine. Kaže, brate, ovo smrdi. A Hrvatska je dala novo obećanje Vukovaru da će mu pomoći. Pitanje je kada. O divni moj, Vukovaru ti, u tebi lijepo je živjet, u tebi su moji sni. Do rata ja čak nisam nikad razmišljala toliko puno o tom šta je sve Vukovar imao, šta je sve nudio i kako smo mi uopće lijepo živjeli. Ja sam živjela u jednoj ulici i mi smo tu bili kao jedna obitelj. U neko predvečeri bi svi izišli na ulicu, neko bi kosio travu, neko zalivo. Dunav je vjerno uz tebe,
Sjećam se svog sela i dijelova grada, osjetio se nekakav pozitivan duh. Živjelo se jako lijepo, jako lagodno. Vukovar je bio jedan zelen grad na Dunavu, ovako pitom grad. Znao sam u glavnu aleju sa velikim drvoredima, sa onim radničkim domom u kome je održan osnivački kongres komunističke partije. I ono što je bilo vrlo lepo, bilo je tu dosta i mešovitih brakova. Srpski momci su uzimali Hrvatice devojke i obratno Hrvati uzimali su srpske devojke. Nisam uopće pitala ko je Srbin, ko je Hrvat. Ni moj sin nije znao. Što je imao prijatelja, sve su bili pretežno Srbi. Na krsne slave i svugdje sam išla u Borovo selo. Mi smo imali prijatelje i prijatelja, sve pravoslavci. Nikad nisam nikog mrazila. Mi jesmo bili svjesni, znali smo ko je Srbin i Hrvat. Međutim, nismo bili opterećeni tim. Prije bih rekla da je bilo vjernik, nevjernik. I nije bilo uopšte znakova da će to jednoga dana da pukne, ali to se upravo dogodilo. Prvo je nastala nezaposlenost. Stalo je Borovo, stao je Vuteks. Sve živo je stalo raditi. Već jedno 6 mjeseci nije bilo plaća u kombinatu Borovo. Nigdje se nije primijetilo da se dijele Hrvati i Srbi, nego se bori za plaću. Kad krene koliko ćete poslati kući na čekanje, onda tad ste morali prvi puta razmišljati koliko ćete poslati Srba, koliko ćete poslati Hrvata. A onda kada sam vidio prve granate koje su pogodile kombinat Borovo, od čega smo mi svi skupa živjeli, meni je bilo potpuno jasno da će tu biti rat, ali da nije interes za uzeti područje i tu živjeti, nego je interes otjerati Jugoslaviju u stečaj. Počinju lagano podjele, ali to su za mene bile nekakve igre. Više kroz šalu, recimo, moj brat je imao prijatelja koji je bio Srbin. On i taj njegov prijatelj su razgovarali, potegle su pitanje šta će biti. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Taj čovjek je njemu izgovorio jednu rečenicu koja je mene zapanjila, rekao je: nisam ja tebi kriv što ti ne znaš hrvatsku himnu, ja srpsku znam. Iznenađivala me brzina kojom je u jeziku, u postupcima, a kasnije u dejstvima to išlo tako brzo kako je akceliralo. Mislio sam da će se to ipak nekako smirivati, da će biti bolje. Ne da nam da zaboravimo da smo jednom bili vojska velika. Danas je Krist triumfalno ušao u Jeruzalem i glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tuđman dolazi pred građane. Bilo je svima nama jasno da je došlo vrijeme promjena. Dvoje mrtvih, 20-ak ranjenih posljedice su oružanog sukoba pripadnika snaga Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske i naoružanih terorističkih grupa u Plitvicama. Najbolji čovjek je poginuo. Zašto? Zbog ustaša. Osobno mu je dvoje nejačke dječke. Ovo će biti balkanski rat. Koliko nas palo da palo, ali vratit ćemo dug iz 41. Srbija!
Počele su se događati neki mitinzi, počeli smo saznavati da dolaze neki ljudi iz Srbije, da donose nekakvo oružje u Borovo Selo. Srpstvo je u samim koljenima ugroženo. Ustaške horde atakuju na srpska sela, na srpske žene i decu. Vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. Jebem vam majku svima, počevši od Hansa Holciusa pa nadalje. U to vreme ja jesam bio član Srpsko-četničkog pokreta i ne mogu kažem da je drugi naziv kad je tako, ja sam ponosan kao što sam srpski četnik i vojvoda. To reci inspektor Martić da je rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. I ovo možemo baciti. Sa srpske strane poznato je da se podižu barikade pod izgovorom da se plašimo da ne bi neko upao u srpska sela, da ne bi došlo do pokolja. 3 sata i 30 minuta. Nalazimo se na poziciji na kojoj stražu čuva. Narod pomalo, kako da kažem, preplašen i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote. S Ozren planine u Borovo Selo došla jedna skupina naoružanih ljudi koji su imali kokarde, brade, koji su postavili barikadu. Barikada je bila ka na Trpinskoj cesti, barikada je bila... U stvari svi prilazi selu su imali barikade. Na ovom mjestu je praktično postavljena prva barikada od stabala koji su srušeni s jedne i s druge strane preko ceste. Iznenadno jednog dana, dok je saobraćaj još uvijek tekao svojim tokom. Pa moj muž je išao iz Osijeka, došao je do Trpinje i nije mogao proći. I on je, samo što je on stari šofer, on je znao kud će skrenuti, našao je put i skrenio je tamo za Nuštar i prošao je. Tako iz Borova Sela isto, nije se moglo, ni tamo ni nazad. To je nevjerojatno bilo da najedanput neko vam više sprečava bilo kakvu komunikaciju, da nisi mogao više ići kud si htio. Recimo kad ideš autobusom za Osijek, ideš preko Bobote i u Bobote ti autobus zaustave pravi četnici. Četnici pravi, ne izmišljeni, to sam ja vidjela osobno. Ja se zove Simeunović Bogoljub iz Mačvanske Mitrovice, zvani Vojvoda od Mačva. Nisam ni znao da postoji Borovo naselje, ja sam čuo za Borovo kao Marko Cipela i znao sam da je to sastavni deo Vukovara. Nisam imao pojma za Borovo Selo. No, moj brat, moja sestrična su u 5. mjesecu uletili u Borovo Selo i naišli su na zasjedu. Izišli su iz nje. Ali kad su došli i kad su nama rekli da su vidjeli tamo 300 ljudi koji su naoružani do zuba sa nekakvim bradama, mi smo mislili da su pola toga izmislili i ispostavilo se da nisu izmislili. Ja sam vozio kvasac za vukovarsku pekaru. Kad sam došao na ulazu u Trpinju, iz žbunja su iskočili mladi dečki, jedno 20 godina, brada. Kad im prije narasla nije mi jasno uopće, ja sam zaprepašćen bio. Puška je bila uperena u mene i to je bilo dovoljno za jedno pola sata maltretaže. I onda su počeli se naoružavati na lokalnoj razini ti Srbi i nisu nam puštali promet. Onda smo mi uzvratili s barikadama s druge strane. To je onda definitivno izgledalo da se pripremaju opasne stvari i kod nas. U zraku se osjećao rat. Osobno sam doživio od čovjeka koji mi je rekao, dakle imao informacije da se događanja neka dešavaju i da će se desiti. Rekao mi, slušaj, nemoj za praznik negdje ići. Kad to neko kaže saborskom zastupniku, onda nije vam svejedno. Nije rekao gdje, nego je rekao da će se desiti na području grada nemili događaj. Na povratku sa Prvomajskog uranka gospodin Mihajlo Gerinček je kosio travu sa svojim unukom i kada je prišao Stevan Inić, počeo je nekakvim provokacijama, pretnjama, kao i uvijek. Očito su imali nešto i prije između sebe.
Stevan mu je rekao da će on njega ubiti i otišao kući, uzeo pištolj, vratio se nazad. Međutim, kako je kosio travu sa kosom, tako udario po ruci. Pištolj je ispao, Mihajlo Grenčik je zgrabio pištolj i ubio ga. Dan nakon ubojstva u Brišadinu desilo se i drugo ubojstvo ovdje. Na ovom mjestu je poginio šef policijske postaje u Vukovaru, Stipan Bošnjak. Dobio je metak sa ovih susjednih kuća u vrat gdje je djelovalo kao da je preklan. Redarstvenici su došli prije 12. Ovaj put hrvatska policija u 2 Land Rovera i jednim autobusom prošla je nesmetano sve do centra u Borovo Selo. Ništa nije ukazivalo da će se desiti nešto tragično. Vrlo tragično, to su ipak bili mladi policajci, djelomice i nespremni na ovakve stvari. Oni su poslani na vježbu gađanja. Oni nisu bili svjesni da idu za to. Ja sam reagirao i rekao sam, sada lijepo, brzo blokirajte prema Trpinji ulaz i prema Petrovcima, jer jednostavno, ja kažem, ti će ljudi nastradati. Po meni je to idiotizam u pod dana, u 12 sati, doletiti u centar sela, izaći iz auta i otvoriti vatru. Preko puta mjesne zajednice otvorile su se kapije, otvorili su se prozori na kućama, izvirile cijevi, mitraljska gnijezda i to je bio urnebes. Privuklo mi je pažnju, oštra škripa kočnica. Pošto sam čuo pucnjavu, istrčao sam napolje, vidim ko puca i dobio sam u nogu. Pucali su na sve što se kreće. Izašli su iz vozila i zalegali su u kanale i pucali su. Pale su 6 ovdje u kanal, 2 su odmah bila mrtva, 4 su bila ranjena. Ovi drugi su se povukli ovdje iza ambulante i ušli unutra. Ajde ovamo. Briši ovdje u dvorište. Oni su izletili iz auta i automatski su šišali po nama. Željković viče, mama, lešte dole. Ja kažem, gasi motor, mislim, ako pogode u motor, hoćemo, ne znam se snaći. Praštilo na sve strane, pucalo se, bio je pravi rat. Onda su žene počele da vrište unutra i deca, pošto su oni bombe odvrtali. Na to je Damir Mihaljević stavio dijete na prozor da prestanu pucati. Kasnije se ustanovilo da je to bila ćerka od Vukašina Šoškočanina. Što je bilo tek njega iritiralo, on je bio s druge strane. Puna škola dece je bila, mi smo jednostavno išli u selo da izvučemo tu decu iz škole, da ju odbranimo nekako. Utom je doktorca izletla napolje i vriskala je i sestre i kažu, nemojte molim vas momci, nemojte molim vas pucat u narod. Čekali su i oni koji i mi, što smo bili unutra, da dođe ta vojska, da spasu i njih, a da spasu i nas. Onda smo čuli vojsku i onda je bilo malo lakše. Vojska je ušla negdje oko 2:30, dopukovnik Lončar tražio je da svi prestanu pucati. Iz koje kuće bude ispaljen jedan metak, tako je javno taj megafon govorio, bit će sravnjena kuća sa zemljom. I kad je došla vojska, postavili su okrenuti prema nama, cijevi srednjeg taba je pucano u više navrata, do 10 do 12 puta spucali na nas. Tada je Šoškočanin postao jedan uvjet dopukovniku Lončaru. Hoće on da vidi na sred ceste da se sastane Darko Mihaljević i Šoškočanin, face to face. Tražio Darka da skine kacigu sa glave, da ga dobro vidi, da vidi tog ustašu koji je došao na srpsku zemlju. Vraćao sam se iz Osijeka i javljeno mi je odmah riječima izginuše Vinkovčan. Kaže, poginuo je Stipa Bošnjak, kojeg sam ja znao, zapovjednik specijalne postrojbe tamo. I veli, radio će javiti 8, ali ja ću ti reći istinu, 12 ih je poginulo. Mislim da je doktor Klarić ušao sa 2 ekipe da pokupi mrtve i ranjene. Od preka su tražili da donesu te ranjene. Tamo su ih šutali, udarali. Ljekari su na razne načine pokušavali izbjeći ono najgore.
Rekao sam ženi, od ovog trenutka život ti se dijeli na dva dijela. Sve do sada i sve od sada. Od sada ništa neće biti kao prije. Gospodin Šeškočanin nazvao je mene, 2,5-3 sata smo pričali. Došli smo do zaključka da oni ipak trebaju pristati da odgovaraju ko je ubio policajca. I on je sam rekao da će se prijaviti da snosi odgovornost za ono što se dogodilo. Tada je Šeškočanin sutra dan ubijen i naš dogovor o uspostavljanju mira je propao. Znači da nekome nije odgovaralo da se na tom području uspostavi mir. Službena je verzija da se utopio. Kod mene je bio čamdžija koji ga je vozio i koji tvrdi da je se utopio slučajno, da je išao neki šleper i da ga je tala zakačio i da je on potonuo zato što ima pancir. Ja ne vjerujem u onu njegovu smrt, zvaničnu verziju. Navodno imao je slabo srce pa ga preseklo, jedini on da je se udavio. Živeo je kratko, a svi ljudi koji žive kratko imaju malu ratničku biografiju. On ima taj događaj sa Borovom selom i nema ništa više. Kad se to dogodilo u Borovu selu s ljudima s kojima se do jučer živio, radio, išao u školu s njima, družio se, da se više dalje moglo očekivati. To je bio, ja bih ga nazvao jedan mali pakao. To je bilo već vaganje tko je Srbin, tko je Hrvat. Borovčanka sam, Srpkinja sam, penzionerka sam, a nismo dobili do danas penziju. Zašto? Daju, Hrvatima daju, Srbima ne daju. Hrvatima daju da se najedu i napiju, da mogu nas da ubijaju i da naše kuće plaćkaju i da ruše naše kuće. Počinju pretnje Srbima, otpuštanja sa posla. Prva lete u zrak predstavništva beogradskih novinskih kuća. Uglavnom srpske kuće, srpski lokali, svaku noć po jedan ili dva dizani u zrak, minirani. Meni nikad niko nije pretio telefonom, ali je moj i bratov lokal u Donjem gradu prvi otišao u zrak. Tu istu noć ispred radnje bacili su mi bombu. Jutros u 4 sata izvršili drugi napad, bacili bombu u radnju. Mog su sina kuću svu izarali, pokrali ono što steli. Tako da smo svake noći praktično iščekivali da će se to nama desiti, da ćemo mi biti sljedeći. Letile su mnoge kuće, i srpske i hrvatske. To se obično dešavalo noću. Sad! Ajde! Puštaj! Jesu dolazile vijesti da je ovaj kafić ili onaj odletio u zrak, ali oni stalno zaboravljaju spomenuti da su oni masakrirali u Borovu 12 policajaca. Dizanje kafića u zrak je bila reakcija. Čim je nastupio raspust, Srbi su masovno prebacili svoju djecu kod familije, da li u Bosnu, da li u Srbiju, Crnu Goru, jer ovdje nije više bilo sigurno živjeti. Dunav je na nesreću jedini siguran pravac kojim se može doći neometano i bezbedno, ako je i ovo bezbedno, iz Vojvodine, odnosno Srbije, u Borovo selo. Ovim čamcima se prebacuju žene i deca u susedne vojvođanske opštine. Pogledate sliku na televiziji, jedno vidite skakanje u vodu, u čamce, preko Dunava bježanje. Koji razlog? Idu ustaše i ćelija. Stvarno ne znam razlog, jer dokle god sam ja bio tamo, niko nijedno srpsko selo nije napao. Nismo ni s čim imali, da smo imali volju, nismo imali s čim. Panika, u autobuse već čekaju preko organizirano s druge strane ljudi koji će prihvatiti. Dakle, svjesno, planirano se to radilo, ali s obje strane. Tu uvijek funkcionišu dve propagande. Po nama je bila hrvatska odvratna, po Hrvatskoj je srpska propaganda bila odvratna, a danas bi se moglo reći da su obe bile odvratne. Hrvatsko redarstvo juče je imalo pune ruke posla.
trebalo je svim sredstvima sprečiti sve one koji su iz Srbije krenuli na komemoraciju žrtvama Jasenovca. Na snimcima se vidi kako hrvatsko redarstvo zaustavlja kolonu u kojoj je bio književnik Brana Crnčević. Cijelo to vrijeme u Borovu Selu bio nazočan Brana Crnčević koji je vršio jednu strašnu propagandu političku, plašeći Srbe da će proći gore nego za vrijeme Drugog svjetskog rata. Što se mene tiče, srpski narod ima najveće groblje u pogrešnoj zemlji. Evakuacija žena i dece se nastavlja iz Borova Sela jedinim mogućim pravcem preko Dunava Čamcem u susedne vojvođanske opštine. A u ranim jutarnjim satima bačen je eksploziv na 2 ugostiteljska objekta vlasnika Srba. Izbeglice se ponašaju kao rimbe samoubice. Vest da je negde neko stradao tera ljude u akciju, a dolazile su crne vesti. Čuo sam kako pevaju ustaške pesme, kako pljačkaju, kako miniraju. Vijali su me, gađali su me snajperima, nismo me pogodili. U Srbiji iz Hrvatske su imali neki čudan strah. Nisu dozvoljavali da budu snimljeni s lica. Svaki je imao isti izgovor, da ima nekoga u Hrvatskoj. Želite se slikati? Ne, bojim se za svoj život, da ne bi vidjeli na televiziji. Situacija odjednom preko noći postaje jako napeta. Ne smije se nikud izaći iz sela, ne smije se nikud kretati. U tvornicu zabranjen nam je pristup. Otkaze smo dobili. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Počela jedna migracija dok je radila skela ovdje na Dunavu. To je tako bilo malo čisto i smiješno što su odlazili, jer nama je bilo smiješno. Ali ja mislim da su oni ipak znali šta će se desiti. Nije lijepo, recimo, od prvih susjeda da ti ne kažu šta se sprema. Prvi moji susjedi s kojima smo bili jako dobri, oni su Srbi, mi smo Hrvati. Bila je subota, svi su bili u autu i svi su bili lijepo obučeni. I mislila sam da idu na nekakvu svadbu, međutim oni su otišli i nikad se više nisu vratili. Jer oni su pretežno otišli preko, ali mi to nismo znali, da to nešto nama spremi. Ako su znali šta se sprema, oni su trebali doći nama reći. Idite, dogodit će se zlo. Ali ne, oni nam to nisu rekli, oni su otišli. Početkom 6. mjeseca idu već naše kolegice koje su bile Srpkinje otišle sa obiteljima. Ja mislim da su bile u pravu, jer da ja sad mogu birati, ja bi sigurno sklonila svoju obitelj. U 1991. godine krajem travnja su postavljeni kontrolni punkt Jugoslovenske vojske koja je kontrolirala ulaz i izlaz iz Borova. Mislio sam da u biti sve će se to srediti i neće biti nekih bitnih problema. Hodali su transporterima kroz grad. Ko sad u Iraku kad gledaš, dobro nije tih dana bilo tako krvavo, ali vidjelo se da se zapravo rat sprema. Srpska sela su se zabarikadirala, Hrvatska su se zabarikadirala i hrvatska strana nije imala snage da napadne nikog, nije napadnut ni garnizon, a njihov zapovjednik je dolazio kod mene na pivo, mi nismo imali jedni protiv drugi ništa. Stvarno, jer nas je do tada u Vukovaru ponašao vrlo, vrlo korektno. Pošto počinju međunacionalni sukobi, vojska se pojavljuje kao tampon zona između zaraćenih strana. Jedno stanovito vrijeme su oni ipak imali nekakvu svoju
samostalnu političku poziciju, dok nisu vidjeli da ako nemaju neku političku snagu iza sebe, a to su brzo uvidjeli, i tada se stavili potpuno u službu Miloševića. Predsjednik Milošević je izjavio da to što se na vežbu odazvalo 98,7% pozvanih simbolizuje spremnost Srbije i srpskog naroda da brane svoju slobodu. Ja sam mislila da će se to ipak riješiti na razini razgovora i da neće otići toliko daleko. Počinje ilegalno naoružavanje Srba u pojedinim krajevima Hrvatske. Nisam se naoružao oružjem iz Srbije, nije mi čak niko ni nudio. Jednostavno sam sjeo u kolo, otišao u Beč, kupio 2 berete za mene i za brata. Bilo je ljudi koji su od mene tražili bestrzajne topove. Da sam ja rekao da to ipak moraju tražiti na drugoj strani i od vojske, od policije, od zna koga, ali od mene ne. Oružje je stizalo. Vidjelo se da penzionisani oficiri obezbeđivali oružje, vidi se iz magacina, jer je još bilo konzervirano. Već 90. se znalo i bilo je dokumentirano da se oružje nabavilo. I to prvo Borovo selo preko Bogujeva. To više i tada nije bila tajna. Prvo oružje koje sam ja u jednoj većoj količini nabavio, to je bilo iz jednog vojnog skladišta iz Batajnice. To je 10 kamiona napunili dupkom puni. To se platilo zaplenjenim srebrom i zlata iz Osječkog županijskog suda. I dijelilo se. Vukovaru su dali 100, Osijeku su dali 900, Vinkovcima 700. I odmah zadužili kao pričuvni sastav Hrvatske policije. Registrirali 30 metaka, tako da niko ne može upotrebiti metak, a da za to ne odgovara. Po naređenju predsjednika Republike Hrvatske formiramo nenaoružane odrede. Ništa tu više nije tajna. Nema više tajne uopće. Znači, mi formiramo nenaoružane odrede, organiziramo se kao da će sutra biti rat. Što se tiče oružja, oružja sad ima. Ako čovjek proda kravu, ide kupiti oružje, tamo znači Hrvati koje poznajem, nisu vični oružju. I počeli su prodavati konje ili traktor da si kupe oružje, znači jedan znak dešavanja nečega. Tako sam i ja imao jednu vezu u Bosni i od jednog Srbina iz šume čupali smo to iz zakopane oružje i kupovao od njega za 5, 6, 10 tisuća maraka HC, koliko je imalo novaca. Pa smo onda u, recimo, limenkama od piva i Coca-Cole pravili bombe, budu li nam bile potrebne. Međutim, sve to bilo apsolutno zaista malo za ono šta je već se naslučivalo će se desiti. Mi imamo podatke, treba da se otvori jedan granični prelaz, da izađu nekakva 2 šlepera u Mađarsku bez kontrole i da se poslije 3 dana ponovo prihvate ta 2 šlepera, opet bez kontrole. Vrhovništvo Hrvatske pokreće mehanizme masovnog naoružavanja iz inostranih vojnih skladišta. Najviše razumevanja pokazuju Mađari koji širom otvaraju svoja vojna skladišta. Prva pošiljka oružja u 2 šlepera prešla je mađarsko-jugoslovensku granicu. O tom filmu se mnogo pričalo onda kada se on događao i za mjesec dana je on propao. Ubijati ekstreme. Na licu mjesta, na ulici, u sred kruga Kasarskog, bilo gdje drugdje, samo pištolj i u stomak. Ukupno je tokom akcije stvoreno 19,5 sati tajnog televizijskog snimanja. Profesionalno sam bio zadovoljan sa time kako je reagovano na naše snimke. A mi imamo sad naoružani 80.000 sa kalašnjikovima. Pa mi smo s njima u ratu. Mi smo u ratu s njima. S kim? S vojskom. U 81. općini ja sam organizirao grupe. Kad dođe odluka o zauzimanju skladišta i vojarni, da će oni zajedno sa narodnom zaštitom, oružanom narodnom zaštitom, to raditi. To sam činio i u Virovitici. Vjerovatno je Mađar neki otkuca u Dalmati. Bogu, i to višli. Ali dobro, nema veze to je gotovo. Mi smo proveli jednu malu igru preko časnog mladog oficira, Jagar Vladimiro, ali kojeg je Špegelj računao da ga može
vrbovati i da je to dovoljno što je Hrvat pa da će mu ući u njegove kandže. I tamo sam doživio izdaju od jednog kapetana Jagara, njega sam odgojio. On je to sve prijavio Kosu. Špegelj je bio prijatelj sa njegovim ocem i on se prisjetio da mu je otac na samrti ga upozorio da se čuva Martina Špegelja. Kad god dođe neko krizno vreme, taj će da preokrene. Zbog toga ja ne dajem 25 para da ni za svoj život, ni za bilo čiji. Da. Idemo u akciju i prema tome ja nikom ne garantujem da ću osržiti. Da. Nikome. Mi smo plan obrane stalno usavršavali. U tom planu je bio predviđeno i formiranje Hrvatske vojske. Nismo mogli takva da ju nazovemo, nije dao predsjednik Tuđman. Onda smo formirali zbor Narodne garde. Kad smo dobili informaciju da se skupljaju novci za nabavku naoružanja samo za hrvatsku komponentu, onda smo vidjeli da to više nije ni za podcjenjivati, nego da je to suviše ozbiljno. Srbija se ne može zaštititi od rata kome može biti izložena ako bude uspavana u uverenju da se on ne može dogoditi. Nema druga, ni onima nasuprot nama, ni nama, nego da razgovaramo i tražimo rješenje. Bio sam u Karađorđevu. Mislim sam vidio 3 puta u Karađorđevu. Doslovce nijedan od nas nije prišao bliže Miloševiću niti predsjedniku. Oni su išli 50-60 metara ispred. Kasnije više su sami šetali, njih niko nije pratio. Nakon susreta gospodina Tuđmana i druga Miloševića u Karađorđevu, u Jugoslaviji se ponovo aktualizirala priča da će Jugoslavija biti ili neće biti, ali bit će kako Srbija i Hrvatska odluče. Razgovarali smo u interesu traženja rješenja koja će zaštititi podjednako interese naroda koje predstavljamo. On je na osnovu tih dogovora bio uvjeren da on sa Miloševićem može urediti stvari da do rata ne dođe. Ja mislim da su svi kupovali vrijeme. Ja sam imenovan sekretarom Sekretarijata Narodne obrane. Najmoćnija osoba u gradu je bio Tomislav Merčep. Bio je sekretar Sekretarijata za narodnu obranu i prvi organizator obrane Vukovara. Pripremio je grad za dugački rat. Dobili smo naređenje da pobiramo još najbolje ljude koje ćemo prijaviti za služenje Ministarstva unutrašnjih poslova. To smo već po ograncima dali, to već znate kako ide. On je okupio oko sebe ljude. Znate, nije lako okupiti. Čovjek mora imati nešto u sebi da ga neko slijedi. Imao je osobitu ekipu ljudi koji su mu bili vjerni i bi napravili bilo šta za njega. Tu oko njega sam video pripadnike zbora Narodne garde i mogu da kažem da su oni više posjećali na tako neku rulju. Ovo područje je eklatantni primjer lopovluka, dogovorenog rata i pokvarenosti političara. Merčep je sam sebe precijenio i onda i sada. Merčep nije nikakva značajna ličnost u hrvatskoj politici, a pogotovo nije značajna ličnost u policiji. Bili su zabranjeni izlasci iz grada, trebale propusnice za izaći negdje van. Čak i seljaci nisu mogli njima već raditi. Morali propusnicu za to tražiti. I to svako osobno mora reći kod Tomislava Merčepa. Ja sam mu se obratio da želim da snimam na prostoru Vukovara za Jutel i bez ikakvog raspitivanja, pa zašto, pa kakve su moje namjere i tako dalje. Ja sam dobio tu propusnicu. Moram dobiti Ausweis, pod navodnicima, jel? Dakle, propusnicu moram dobiti u to vrijeme da kao zastupnik mogu otići na sjednicu Sabora u Zagreb. Jednog sam dana došao, pa sam vidio u čekaoni je načelnik policijske stanice Vukovar. Stajao u redu i čekao. Tad sam preskočio sve pa rekao, Tomice, pa te nije sramota. Pa prvi čovjek policija stoji vani, sat vremena čeka na razgovor. Kaže, nek čeka, stara komunjera. I on je nekoliko puta meni pisao propusnicu kao u filmovima. Napiše, taman ja se obradujem, sad će me pustiti pa idem, zgužva pa baci. Oni su donosili lavor da on pere noge, da se obrije, daje akcije, naređenja za akcije.
Jednostavno osjetite da u gradu, kada su se pojavile propusnice, jedna opća anarhija, letargija, strah. Čovjek je otišao, stao u red, da dobije propusnicu, nema ga kući. I tako to kreće. Plač, suze, zapomaganje. Nije joj se vratio muž, nije joj se vratio sin. I na taj način dođete do informacije da ima onoga i najcrnjeg i najgore što se dešava. Sada nek pribilježi osobu koja je sumnjivog karaktera, našli se ovdje. Samo ga pribilježite imenom i prezimenom i predaćete nama. I on ide s nama, nema nikakvih problema. U gradu je patrolirala policija, patrolirala je garda, no išle su i dvojke, trojke, četvorke pripadnika JNA. U predvečerje vi imate automobile bez registarskih oznaka. Teško je optužiti jednu ili drugu stranu. Pri odvođenju ljudi, koji su ljudi odvodili ljude? Počinju ubistva u Vukovaru, u Osijeku, u Sisku, u Gospiću. Ovdje su se nalazili ljudi, recimo zapali bi tu u Dunavcu. Glavni patolog je bio Zdravko Tomašević, doktor srpske nacionalnosti, koji je vršio obdukcije. Ja sam inzistirao na tome da on to vrši jer sam znao da će se posle za svakog čovjeka vršiti istraga i da će se znati. 126 točno elaborata je bilo. I doživio sam da je moj glavni tehničar, Savo Damjanović, odveden u 12:15 sa radnog mjesta. Na njegovu nesreću njega je odveo Zbor narodne garde, nije policija. Ja sam Smiljana Damjanović, supruga Save Damjanovića, nestaloga 1991. godine. Moj suprug je radio u Vukovarskoj bolnici na odjelu psihijatrije. U toku njegovog radnog vremena na njegov posao su došle nepoznate uniformisane osobe i odvele ga u nepoznatom pravcu. Nije bio ekstrem i jedini razlog može da bude samo što je bio Srbin. U teritorijalnoj odbrani u policiji smo ga tražili, nigde nije bilo povratne informacije ni za njih ni za mene. Ni onda, tako ni danas. Moj suprug se zove Mladen Mrkić. Bio direktor kooperacije u Vupiku, 53 godine. Išao je sa posla. Kada je došao pred zgradu, dočekala su ga dvoja kola bez registracije i dosta dugo su s njom vodili razgovor jer on nije prihvatio da ide sa njima. I na kraju je ušao, kruh i mlijeko je ostavio na bankini, to mi je bio znak, i otišao prema teritorijalnoj odbrani i od tada nikad ništa nisam doznala. Kad je nestao Mrkić Mladen, kad je njegova gospođa došla kod mene, tad sam sa načelnikom policije razgovarao. Ja sam počeo vršiti istragu oko gospodina Mrkića i daleko sam bio zagazio. Onda sam nazvala gospodina Tuđmana. On je mene najprije pitao, čujte, otkud vi znate moj broj telefona? Ja kažem, to vam sigurno nikad neću reći. I ja sam mu ispričala kako je teritorijalna odbrana puna zenga i da su u Vukovaru hapse Srbi. I on je onako kao bio iznenađen i rekao ostanite na liniji. I onda me spojio sa gospodinom Vekićem i on je meni obećao da će moj muž u toku dana biti pušten. Ni do danas nemam nikakvih vijesti. Merčep je draga pričalica, kako kome draga, jeli? Meni je, šta je, on je za mene benigna osoba. Tu je sad problem. Kad čovjek počne konzumirati dio ovlasti koje nema. I onda u stvari postaje destruktivan. Smeta svima. Ja neću nikad zaboraviti, to je bila nedjelja, da je bez najave iznenada posjet predsjednika Tuđmana bio u Vukovaru. Ni sam Merčep nije držao puno do predsjednikovih naloga. U tom smislu on je predsjednik, koliko se ja sjećam, rekao nisam tražio od vas suglasnost, odobrenje, pa neću ni dalje tražiti. Mi smo otišli u Zagreb i postavili smo ultimativno. Ili ćemo mi iz Vukovara,
Imaju mrtvih koje ne mogu da pokopaju, nego ih drže umotane u čaršave na stolovima po kancelarijama. General Kadijević je zadrhtao admiralu Brovetu, naredio da nazove Zagreb, da ukoliko Tuđman odmah ne bude deblokirao kasarnu u Vukovaru, imaće veliki rat. Danas poslijepodne na delu autoputa Bratstvo jedinstvo kroz Beograd uočen je veći pokret oklopno-transportnih jedinica Jugoslovenske narodne armije. Duž autoputa okupljeni Beograđani odpozdravljali su jedinicama koje su u okviru strategijskog pregrupisavanja napustile glavni grad. Definitivno mi je jasno bilo sve dnevne krajem 8. mjeseca pa da je Vukovar gotov, da je izgorio. Tada su se već kasno upalile svima lampice šta će se dešavati. Ne znam kako je došlo, čije je to maslo, ne znam. Ali to su ti sve drugi naštimali. Nismo ni mi to, ni komšije naše, već to je sve neko drugi naštimao. Kad tenkovi kreću i onda narod baca cveće i pojavljuje se na prozorima. Malo je ljudi koji su slutili da to može da bude zlo. Oni su mislili da idu da oslobode Vukovar. Ovo je trebalo davno da bude. Noćas ćemo svi u odbranu naše zemlje. Ja mislim da je to dužnost koju sam nasledio od oca i od dede. Pa idem za srpstvo i Srbiju. I to ide sa voljom i sa apetitom. Otišao sam u kasarnu, prijavio sam se kao dobrovoljac, prvi iz Zemuna koji sam se prijavio. Svi su bežali od tih poziva, nisu se odazivali. Ja nisam bežao. Ja sam osjećao da je to obavezno. Za slobodu Srbije! Ovo je malo neobičajno, devojka pa na front. Mislim da nije i da treba svi da se odazovemo ovom pozivu. Ja sam majka 3 dece. Najmlađe dete ima 13 godina. Kad gledam televiziju vidim šta se radi i želim da pomognem i vredi žrtvovati za ovu našu Srbiju. Dole je čekala neki džip, mali vojni, koji su me stavili. Već su bili u stanu 2 vojna lica. Kasnije mi je majka rekla da su zvonili i da ona pre nego što je otvorila da su oni provalili da su ušli unutra. Nikad u Novom Sadu u 3 sata ujutru nije bilo toliko živo kao tog jutra. Stigla je naredba, hitno kaže, mora se kreće na front. To je bila vojna vežba, tako se tretiralo. Ja se tu pravi jedna žestoka pijanka i krećemo. I jutros rano su iz Sokobanje rodbine i prijatelja voljce pripadnike Srpske radikalne stranke. Njih 20 prvo će otići na kratku obuku, a onda, kako sami rekoše, u prve borbene redove. Ako dođe do toga, mogu da se javljaju borci u opštinskom odboru radikalne stranke. Bez ikakvog medicinskog pregleda, njemu daš oružje i pustiš ga. Osjeća se kao superioran. Ne mora nikom da odgovara, možda radi šta hoće. Sve mu je dopušteno jer on brani srpsko. Vukovar je ta ključna tačka koju treba probiti, koju treba osvojiti. Mogu samo da kažem u ovom trenutku samo jednu stvar, da mi je žao što nemam više od jednog života da pohranim u ovoj zemlji. Došli su vojni autobusi, krenuli smo. Ide cela mašinerija, tenkovi, transporteri, prolaziš svuda kroz ova mesta. U srpskim ljudi su izlazili, donosili rakije, ljubili kamione. I onda uđemo u hrvatsko mesto gde nas niko živ nije dočekao, sve je bilo zatvoreno. Tad sam prvi put u životu vidio šahovnicu, zastavu. I svi su uglavnom počeli odmah da pričaju o tome kako bi u stvari bilo najpametnije da iskoči iz bilo kog tog kamiona. Ovu rupu koju vidite učinila je raketa ili granata Jugoslavenske armije. Ovo je Vukovarski dvorac, spomenik kulture 0. kategorije. Ovdje su pale 4 kasetne bombe. Pali!
Malo je gardista ovdje, malo je snaga obrane, svi su na položajima jer se nikad ne zna hoće li neprijatelj ponovo udariti. Mi smo bili ovdje ispod 1000 naoružanih ljudi po mom dolasku u grad. A do kraja 9. mjeseca uz pomoć ljudi koji su došli, mi smo narasli na nekih 1800 ljudi pod oružjem. Velik dio naših hrabrih momaka iz Narodne garde izašao je van, dok granate još uvijek padaju po Vukovaru. Ovo je samo put koji jedan narod mora proći ako hoće biti na svom. U odnosu na neko brojno stanje, oni su se izuzetno borili. Mi smo maltene išli bez nekog cilja. Šta je bio cilj? Napada na Vukovar, polazak u Osijek, nazad, na improvizacija rata, neuspjela. Ovdje je bilo zapovjedno mjesto. Prvo smo ga držali gore na katu kada je počelo granatiranje. Tada smo sa kata sišli tu dolje u podrum. Tu nam je bilo zapovjedno mjesto. Je da nemaš uniforme, ali... Niko od nas nema vojne obrazne, to smo bili obični ljudi, većinom stanovnici ovog mjesnog odbora. Mi nismo imali tenkovski postrojbi, nismo imali topništva i za pješadijsko oružje nedostajalo nam je često puta, bukvalno rečeno, čak i municije. Na određenim mjestima je bilo previše oružja, a na drugim mjestima, i to na vrlo važnim mjestima, nije bilo. Mislim da je Vukovar morao dobiti ljudstvo, bolje oružje. Dođu ovamo prašćemo. Poprašćemo svi zajedno, pa možda nešto i upadne. Ovaj dio nikada za vrijeme rata nije pao ni jedan jedini milimetar. Bio je tu na dan nekad i 2 napada. Pokušavali su ući, uvijek su bili vraćeni. Evo sada ćemo pokušati da se približimo liniji dodira između ustaških snaga i pripadnika JNA. Ovdje se nalazi jako mitraljevsko gnezdo ustaških snaga. To je ta kuća odakle su oni. Unutar su u bunkeru. Od četničkih granata se niko ne boji. Moral je bitan, ovo je hrvatska zemlja, četnici znaju gdje im je mjesto. Kaže, skupljaju se u Borovu Selu, mislim, ajde pustit ćemo ih neka samo da ih ne diramo, neće oni ni nas dirati. A onda sam drugi puta shvatio da je bolje da ih se razbije u početku. Pa kad su mi javili da se skupljaju, ja javim minobacačima tuči tamo koji taj dan nemaš napada. 22 godine sam ja imao kad sam išao. Nema pojma, samo sam gledao da sačuvam glavu. Nek me on pogodi u nogu i u ruku. Ali mi je bilo žao dece, aktivna vojska, te 17-18 godina. Šta oni znaju? Slušajte, momci, kaže, cilj nam je da oslobodimo Nuštar. To je glavni put ka Vukovaru. Da budemo jasni, bježanije nema. Krajnja hrabrost, krajnja odvažnost. Napuštene linije nema. Znači, Boga nema više. Pješadija ide, ali ne mogu nam ništa. Ajmo se raširati. Prvo idu tenkovi, granatiraju selo. Ja se naježio. Ljudi beže, znaš šta će, skupe stvari, nema, ostavljaju sve u kući. Samo da izvuku živu glavu. Samo čuješ, du, granate. Nisam znao na koju stranu da legnem, a ne da zapucam. U životu nisam vidio kako ljudi padaju, kao kruške. Dolazi ovaj kapetan. Šta radite vi tu? Šta vi okolo? Pa trči, kaže, gdje da trčim, ja kažem njemu. A on kaže, prelazi ulicu, mi prešli ulicu kad granata, Samo čuješ, ja sam čuo samo pištanje, moment, ja sam samo njemu rekao, lezi. Ja, kad to počelo da pišti, sa svih strana sevaju metica, čuvaj me Bože, ja kao šta je ovo?
Kad sam vidio dečka jednog aktivno, on je bio pogođen. On meni pokazuje da dođem ja njemu. I ja krenuo, znaš, ovaj meni, gde ćeš, kaže, pa snajper te, kaže, uvatio čekat. I šta ću, i on ovako polako puzi. A već ja vidim da on počeo da bledi. Gotov je. A ne vidim nigde krv. A ja, veruj mi, plačem kao malo dete. Ja kažem, Bože, ja kažem mojim, pa gde smo mi ovo došli, brate? Šta je ovo? Ovo je strašno. A veruj mi, gladan, žedan. Kažem ja ovime drugaru, brate, ovo je prodavnica. Da, Srbin ko Srbin. Vidim ja keks frondi, iz Denka siri uzmem 2 piva. I kao da me Bog povukao, ako kaže, pređi u ulicu. Kad samo čuješ pištanje. Ja sam njemu rekao, sagni se. Svi izginuli ispred prodavnice. I ja kažem njemu, daj otvore ovaj keks frondi. Ja iz Denku siri, ja nisam mogu da otvorim, sa folijom sam jeo. Ono pivo sam zubima, popijemo mi. Kad ja vidim, izlazi jedan ustaša. On je seo u kola i ovaj sa tenkom palio. Glavu s ramena mu je skinuo. Otvaram auto, izvlačim njega, vidim nema glavu s ramena. I razmišljam u tom momentu da sednem u auto, da pobegnem, ali sam vidio šahovnicu. Ovaj meni druga kaže, gde ćeš da sedneš u kola, kaže, ubiće do te naši. Da deca naša se vrate posle 45 dana. Ali ti njemu idemo svi. Ako nema niko. Svi dole. Dole sa vlasti ako je treba. Da iskinemo sve. I malo pre sam vratio policiju i sad sam je vratio. Jer niti vi možete nešto učiniti sa mnom, niti mogu ja vama nešto reći. Od te grupe, od jedno 200 ljudi koji su se prijavili u dobrovoljce, ostalo je jedno 30-ak ljudi. Od 47, znaš koliko je nas ostalo? Samo 7 nas je ostalo. Danas je u selu Uzići kraj Užičke Požege sahranjen potporučnik Borko Nikitović, koji je imao samo 23 godine. Borko je poginuo od ustaškog snajperskog metka u Vukovaru u trenutku kada je spašavao svog druga. Dosta je bilo povređivanja, ranjavanja zbog neznanja, korukovanja. 50% mrtvih, onih koji su ratovali, da nazovemo da ratuje, su između sebe i straha jedni drugi ubijali. Tako da sam doživio više pucnjave, da mi je veća smrtna opasnost pretila od naših nego od protivnika. Ekipa naših snimatelja pratila je borce teritorijalne odbrane. Jedan od njih je bacio ručnu bombu prema mitraljeskom gnijezdu hrvatskih oružnika. Bomba se odbila i pala nedaleko od kamere. I pored ovog događaja, rat i naše izvještavanje se nastavljaju. S ove tačke mi gađamo komunikaciju tenkovima, ne može niko prođe. Čuješ tenkovi kako radi? Ne možeš pravac da god možeš ovim putem. Ima različnu put, ovdje možeš stići. Ajde, pa ćemo ima da skrenući. Ajde pravo. Što vi trče, ljesavi on? Ajde, idemo, Džoko. Ajmo. Ajde, ne valja biti na cesti. Momci, ajde da idemo sa cesti, da niko na cesti. Da. Oni će tu gruvat, u tom je štos. Jelica Dragun iz Vinkovaca poručuje mami u Njemce da je dobro i da se javi. Mato Ivančić iz Slakovaca neka se javi Crvenom križu ili našoj radio postaji. Anđelko i Marko Tomašević neka se jave ako mogu na telefon broj 20-208. Otac, majka i brat poručuju vladi da su dobro i da se javi baki u Sarajevo.
pucnjevima iz svih vrsta pješadijskog naoružanja Federalne armije i četničkih terorista, Vukovaru se pokušava nametnuti vojna okupacija, ali hrabri branitelji svrstani uz združene odrede garde, MUP-a i građane Vukovara uspješno su odbili i ovaj napad. To je taj famozni kukuruzni put koji je povezivao Vukovar sa ostalim dijelovima Hrvatske. Tu je išla logistika, snabdijevanje grada, konzervama, cigaretama, čak i oružje i municije. Kratko satišje potrajalo je do 13 sati i 40 minuta kada su ponovo počele odjekivati teške granate po Mitnici, a jedna granata oštetila je i vodotore. I ovaj ulaz koji smo imali, znači taj kroz kukuruze, je bio pod kontrolom vatre JNA. Uvijek su vidjeli kad neko prolazi, ali su bili kukuruzi s ove strane i s ove strane. Mogli su samo nazreti prašinu ili nešto i onda su prašili po nama. Na samu bolnicu su počeli napade 24. kolovoza. Kad su oni po nama počeli udarati, to nije bilo za izdržati. Samo što smo mi sve to već organizirali, spustili se u sklonište. Danas bio je najostriji napad na bolnicu iz teškog naoružanja sa lijeve strane Dunava. Pokušavala sam sve moguće da makar vatra prestane, da se prestanu ubijati i ranjavati ljudi, žene, djeca, civili, jer više im ništa ne možemo pružiti. Čak više ni siguran krov nad glavom. Kada na jedan grad padne 50 granata, onda novine pišu naširoko i tako dalje. Kada na Vukovar padne 2000 granata, mi smatramo da je to miran dan. Mi smo probali to pretvoriti u neke atomske bombe, ovako i onako, otprilike 2 Hirošime. Na samu bolnicu je dnevno padalo 100 do 200 granata svaki dan i avionski bombi svaki dan. Kad je jako bombardovanje iz najtežeg naoružanja, bude po 36 ranjenih i po 4 do 8 mrtvih. To je dnevni prosjek. Kad je miran dan, 16 ranjenih, 2 mrtva. U tom okruženju ostalo 15.000 ljudi u Vukovaru. I Srbi, i Hrvati, i Rusini, i svi mogući. To je bilo sve puno ranjenih, jer to je bilo kao relativno sigurno, zato što je u centru. Tamo na početku ima jedna kirurška dvorana gdje su svi operirani. Na tom stolu je operirano 2500 ranjenika. I onda smo ih vodili ovuda u protuatomsko sklonište. To nam je muzejski prostor sada, to je bila šok soba. Ovdje su spremnici bili za lijekove, ovdje su spremnici sa vodom bili, a ovo nam je bila soba gdje su žene rađale, gdje smo njegovali bebe u inkubatoru, 18 poroda. Mi smo pretrpili 5.9. prvo granatiranje doma. To je bio prvi teži napad na samu ovu ustanovu, iako smo imali veliki crveni križ gore na krovu. Mi smo počeli pokretne korisnike odmah evakuirati dolje u podrum. Taman smo krenuli sa nepokretnima kad sam ja čula jauk. To je bila gospođa Kata, hop. Ja sam imala osjećaj da mi hoće nešto reći, oči onako izbuljene. Međutim, kad sam ja otkrila pokrivač, ja sam vidjela da njenog donjeg dijela tijela uopće nema. Kasnije smo vidjeli da je to sve bilo gore na plafonu. Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala. Krov je probijen na 3 mjesta. Zarušen je lijevi dio zgrade. To je bilo negdje 5. oktobra. Evo tu ćete vidjeti ovo mjesto gdje je pala ta granata. Zapravo avionska bomba, 450 kg teška. Probila je svi 5 etaža od krova i tu je pala na krevet sa pacijentom. Taj pacijent se zove Pero Vukašin. Sad se sjećam, on je tu ostao posle pada i preživio do sada.
kamiona, jel? To je ta krmača. Ćemo je odneti sada. Može izdržati. Da imao glavu na ovu stranu bi bio mrtav. Ali on promenio položaj pa je tu, mu bila glava tamo noge. Kad je to palo, njega je digao, on je naskočio na tu bombu. A sestra misle da je to kisik boca, uopće nije se snašao, da smo zvali policiju, pirotehničare, prvo njega skinuli s bombe, pa bombu van. Ulaz, pa prolaz, pa dalje dolje, skroz do podruma. Bomba je prošla, a tu je i ušla. Vi znate i sami da je populacija u domovima takva da su ljudi uglavnom bolesni ne od jedne nego od 5-6 bolesti. U to vrijeme niko od naših korisnika nije bolovao ni od jedne bolesti. Čak nisu ni osnovne lijekove pili. Nikako nisu mogli shvatiti da se rat događa ovdje u bivšoj Jugoslaviji i da vojska bombardira. Ko ne zna, ja sam Veselin Šljivančanin, član užeg dijela operativne komande operativne grupe Jug. Sad! Sad! Svi su smatrali da se Vukovaru mora pomoći. Stožer priprema proboj 13.10. a mislim da je 13. isto krenuo konvoj liječnika bez granica i predsjednik je tom konvoju dao preimoćstvo. To je bila katastrofalna greška. Greška za koju se mora odgovarati. Znači on je trebao ići ovom cestom iza mene, znači iz pravca Bogdanovaca, pa direktno u Vukovar. Ja sam odlučio iskrenut ga dolje na donji put. Oni nisu prihvatili naš predlog, rekli su da oni će ići preko sela Bogdanovaca i otišli su, pošto mi ne kontrolišemo tu zonu. Šljivančanin je ovdje doveo hrpu novinara i očekivao je pompezni svečani ulazak u Vukovar kad mu nije uspjela, ja ne znam je li to on smatrao ratnom varkom ili ščimli, jer onda su naprosto izvršili znači prepad na konvoj. Il veut pas. Move! You move! Ona iz kamiona je rekao da nije ništa bilo. Nema ni jedne mine, a iza je vidio da puzi po cesti Humka. Dve povređene medicinske sestre iz konvoja Međunarodne humanitarne organizacije Lekari bez granica prebačene su hitno u medicinski centar u Negoslavcima. Nadali smo se pomoći europejaca. Čuli ste nažalost kako je konvoj prošao. Jer Vukovar je prepun grad. Civila, žena i djece. Svi žive u skloništima i u podrumima. U to vrijeme kad sam ja postajala svjesna da je situacija bezizlazna, nalazila sam se u podrumu sa još 16 ljudi. Sve je postalo stvar borbe za goli opstanak. Nije bilo vremena ni za herojstvo, ni za strah, ni za razum, ni za razmišljanje. Bilo je bitno samo očuvati život, očuvati sebe, očuvati onog do sebe. Nemoj više, molim te. Svega mi je dosta u Božju mater. Života i svega. Vukovarski kručevina za sve ljude i sve Hrvate koji nas čuju posebno, javio se Siniša Glavašević. Optužujem vas za sudjelovanje u masakru nad stanovnicima i braniteljima Vukovara. Optužujem vas, gospodo, za smrt Vukovara. Izvještaj Siniše Glavaševića je sam njegov glas. On je ulivao nekakvu nadu, nekakvu vjeru i u čovjeka i u da će se to sve završiti. Nisam se nadala da će se dogoditi šta se dogodilo. Dok god smo Sinišu slušali. Možda je to nekima izgledalo kao stalni vapaj. Međutim, dok se nije ušlo u Vukovar, nije nam se vjerovalo o obimu žrtava, zločina i razaranja. Dobro večer Vukovaru i štabu obrane. Dobro večer. Kako izgleda Vukovar? Vukovar je gori nego što je Hirošima i Nagasaki. Kuće su na ulicama, odnosno to su hrpe građevinskog materijala. Kako se može pomoći? Vukovaru mogu pomoći samo Hrvati i Hrvatska. I zato apeliram na svijest i savjest ove Hrvatske i svih Hrvata i na maćehinski odnos hrvatskih vlasti do sada. Napravili smo takav sistem obrane koji funkcionira bolje od bilo kojeg švicarskog sata.
Telefonske veze su funkcionirale gotovo do zadnjeg trenutka, ne bi mogao reći svi dijelovi grada jer bilo je dosta oštećenja, pokidanja. Nalazimo se u Borovu, u fabrici Borova, evo sad ćemo upravo da uđemo, da vidimo gdje su boravile Ustaše i Zenge. Vukovar je svjetliji dan poslije, zato što sam kao ratni zarobljenik iz Dalja 21. doveden ovdje. Morao sam upaliti agregate kako bi vojska izvršila pregled. Oni su u ovoj prostoriji spavali, jeli, vršili fiziološke potrebe, čuvali su naoružanje i drugu vojnu opremu. Dobar dan, druže Vodnić. Dobar dan. Mađarski kalašnikov. Toga je puno ovdje. To je još jedan. Ovo je rumunski. Tražili smo, dobili smo skice minobacača 82 mm. Evo, ovo je taj dio koji smo mi gradili, koji smo mi izrađivali. Kad smo dobili prvo oružje, ja nisam znao rastaviti automat. Nisam znao šta s njim da radim. Onda smo se sastajali, nas 5 koji smo dobili, pa smo jedan drugom pokazivali. Evo, ovo je jedan deo opreme koji smo do sad našli, njihov amblem koji svira. Blago Zadar. Uvijek prisutan u akcijama. Ajde ekipu da malo snimimo. Ajde, dođite tamo. Ajde, Robo. Ajde, imamo zajednicu. Turbo Ustaše crpimo. Mislim da su tu u Srbiji širene takve dezinformacije. Pijane Ustaše bacaju bombe 200 metara u zrak i te iste bombe padaju na njih i njih ubijaju. To su ti što bacaju 250 metara ručne bombe. Ovi što piju 10 litara vina. Ta ulica groblja tenkova gdje je praktički jedan cijeli bataljon u jedno kratko vrijeme bio uništen. Došli smo do neke cifre izbačenih iz stroja negdje oko 300. Koje je ovdje divljanje bilo? Ovaj se istopio sunce Bože. Još se puši. Cigaretu i one su bile u sustavu nagrađivanja kao dodatni motiv. Za dokazano srušeni avion nagrada je bila kutija cigareta, a za tenk, s obzirom na količinu cigareta i broj uništenih tenkova, jedna cigareta. Potražili sa strane rupu, tu sam ga gađao. Jesi ti ovoga kresnio ili sam ga ja ovog? Ne. Ja sam jednog od ova dva, sad ne znam koje. Taksi ovdje, šleper, da me čuješ prijem. Kruške padaju tamo po planu, ove tamo, jel biju po njima, prijem. Po meni je vladalo naše bahato mišljenje, samo treba da pustiš bradu i da staviš kokardu na šajkaču i svi će se razbežati. Znaš koji je osjećaj prvi put ubiti? Ja sam, kad sam otišao, kad sam ga ubio, uveče kad sam legao, znaš koji znoj me probio? Ja sam se tresao ovako. Evo ti jedan tu je se ova snimio. Gdje? Ajde, daj, pokaži ga. Znaš šta, smrdi. Pa goriva, ponez goriva. Skloni ovu deku, jebo. Tu je jedan rezervista. Evo ga, još pun krvi. Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. I dolazi komanda, puštajte stare ljude, dolazu četnici. Slušajte, što smo vas mi gledali smo vas. Dolaze četnici, mi ne garantujemo. To su kame, to su brade, tu je rakija u ogromnim količinama.
Dakle, mi taj folklor znamo. Vi ne možete zamisliti da u ovo doba netko tako nešto ne pjeva, nego i misli. Dolazi Arkan, svi se postroje, on izabira odatle koga će da bez obzira na kaznu, kaže kakvi su uslovi žestoki kod njega. Tamo podnatni čovjek, podnat, na kraju se setim sa suđenja, osuđen je za svirepo ubistvo. On je bio nešto oko 2 godine u zatvoru, izađen iz zatvora. I dobio sam snajper, laka rana i odmah sam se vratio na front, tako da nisam ni odsustvovao sa fronta. Arkan je po našim spoznajama lakše ranjen negdje u 10. mjesecu kod prvog pokušaja i upada u naselje Lužac. Ali bila je glavna komanda Jugoslovenske narodne armije. Oni su bili glava kuće. Da li imaju šanse ustaše? Nikakve. Još malo i našice. Dole Tuđmanovci! Mi smo uzajamno jedni drugima nudili predaju. Ja sam svo vrijeme obrane Vukovara, njih pozivao na predaju i pozivao sam ih da odu kućama. Čaruga, Jastreb zove. Ostavi Čaruga, ajmo dalje, gdje ćemo kafu Jastrebe piti? Ćemo na Tornju ili negdje drugo predlažiš? Čovjek koji je odraslo uz gusle, očigledno, kad je on zvao Jastreba, nemoj da ljudi ginu, nego izađi da ja i ti junački Megdan podijelimo. Znači, tako, jedna figura vrlo čudna. Da li neki narodi mogu imati nešto svog, po tvom? Jastrebe, narod može da ima sve što mu treba. Pomoći ćemo mu da ima još mnogo više. Ovo dođe kao šlag na tortu. Ovo su završne operacije. Sabijeni su. Ovo im je kraj. Treba im pokazati svu snagu i moć koju ste i do sada pokazivali. Nisam gubio nadu do nekoliko dana pred sam pad. Zadnja 2 dana pred pad Vukovara je bilo jedno strašno raspoloženje jer smo mi već osjećali. Osjećali smo kao nekakav kraj. Bili smo svjesni i realno da su dečki izginuli, da ih nema više na položaju, da kad se to mora dogoditi. Ja sam starešina jedinice koji je prvi prestekao komunikaciju između Borova naselja i Vukovara. Pre nekoliko dana sam isto bio na televiziji, u ovom ratu sam izgleda najviše na televiziji bio. U to vrijeme ostali smo apsolutno bez ikakvog streljiva i bilo je vrijeme da se počne razmišljati šta i kako dalje. Prije pada grada posljednje je bila možda poruka koja je prenešena Siniše Glavaševića i poruka našega kolege koji je rekao više veza neće trebati. Osjećao sam se ogorčeno jer sam smatrao da sam mogao pobijediti, da mi je pobjeda za dlaku izmakla. Znači, toliko mi je malo falilo. Večeras oko 2 časa javio se gospodin Marin Vidić i nudio je pregovore sa jedinicama Jugoslovenske narodne armije. Taj razgovor se odvijao u selu Negoslavci, u jednoj kući. Sami pregovori kao pregovori nije bilo pregovora. Pregovori se vode jedino ako imate vojnu silu iza sebe. Mi smo njemu saopštili naše uslove sljedeće. Da ovaj grad Vukovar mi volimo isto kao i svi ostali Vukovarčani i svi narodi Jugoslavije. Da ćemo sve učinjati da uopšte ne dolazi do stradanja nijednog čoveka i građana Vukovara, pa čak ni jednog ustaše. Raspolažemo sa snagama i sredstvima da za 2 sata možemo da uradimo i ovaj završni posao koji je ovdje u Vukovaru treba se uraditi. On je bio znači strogo jugoslavenski nastrojen, nije bio dovoljno bilo svijesti, bilo obrazovanja, da zna da nakon rata u stvari se tek piše što je bilo u ratu. Poštovani sude, nazivali su me četnikom, komunjarom, zločincem, herojem. Vojsku u kojoj sam bio proglasili su agresorskom, srbočetničkom. Najgora i najveća neistina je da sam mrzeo hrvatski narod. Kad su donijeli odluku znači, da se Marin Vidić bili ovlašćuje za pregovore, onda smo krenuli u proboj. Odluka autonomna, izričito moja. Predajte se!
Nemate zaista više nikakve šanse osim predaje. Ne živite u zalud. Šteta je i vi ste ljudi sa kojima smo do juče živjeli. Čuo sam sve šta se dešava, rekao sam karauli da ćemo mi pregovarati za mitnicu sa Pavkovićem. Naš uvjet je bio da nema pregovora ako ne bude neko od predstavnika Međunarodnog Crvenog križa. Da se uspostavi kontakt i da dođe kod pukovnika, da ćemo biti ovdje u ekonomiji Dubrava. To je taj salaš i na njemu smo mi 18.11. vršili pregovore o predaji mitnice. Ne vidiš izlaza ni ako ne pregovaraš, ne vidiš izlaza ni ako pregovaraš. Prema svim koji se budu predali, kao i prema svim zarobljenicima, ponašati se u duhu Ženevske konvencije. Oružje gore prema polako. A da će njihovi vojnici biti razmenjeni u sklopu redovne razmene koje će se vršiti između Oružanih snaga Hrvatske i Jugoslavijske narodne armije. Mi smo dogovorili svaki čovjek da ga mi popišemo i da to bude kao neka garancija da će oni živi i izaći. Cevi okrenute prema šumi gore, samo polako. Rapove, video pasače sa sebe, noževe, sve što imate. Sve što imate od oružja, sve odložite dobro. Polako, sve i čekujemo. Što se tiče civilnog stanovništva, mi ćemo prihvatiti te ljude, bez obzira koje su nacionalnosti, i omogućiti im da se opredele da idu u onim mjestima gdje žele da žive. Kad je kolona krenula, to je bilo stravično. Nisam ja osjećala strah neki, jer ja sam bila dijete i meni je to sve bilo kao neki ružan san. Taj kaputić je jedino što ja imam iz svog djetinjstva i zapravo djetinjstvo moje rat. Sram neka je bilo, jer mi smo doživjeli što nije Drugi svjetski rat imao. Niko neće više napraviti što je Vukovar imao. Niko neće napraviti. Ni Tuđman, niko. A mi smo ostali sirotinja, sirotinja. Ajde, smirite se, ajde. Upravo taj osjećaj nemoćnosti, ali u isto vrijeme i osjećaj neke vrste moralne pobjede. They have killed all our friends. Meni je najbitnije bilo u tom trenutku ponijeti moja 2 rječnika engleskog jezika. On je jedan vojnik koji nam je gledao torbe. Kad je otvorio torbu i kad je vidio 2 knjige, uopće mu nije bilo jasno. Vjerojatno je bio zbunjen tom činjenicom da neko izlazi iz grada i da nosi 2 knjige i ništa drugo ne nosi sa sobom. Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Jeste i vi kao mama nećemo ostati živi, reko hoćemo sine. Ne boj se, Lučko, ne boj se. Sad si vas slobodno. Eno, tata! Onaj s torbama. Ovo je moj tajet. Apsolutno su dominirali terenom dobrovoljci, teritorijalci koji su se svetili svojim komšijama. Ustaše se preobukli iz Zendi i Garda, komplet se preobukla u civile. Ova žena rekla prvoj turi nisu prešli, ali poslije planiraju da pređu. Tomislav, najveći lopovi, Tošen Dane, Korać Ivan koji me je vređao što sam Strpinja, Peđa, ajde imenuj ljude koje još znaš. Lokalni Srbi su vikali, eno onoga, već ko je koga poznavao, daj ga vamo da ga zaoremo. Svi su se presukli, ona dečki, oni od 17 godina, išli su pucali iz naših stanova. Kad smo došli ovdje, evo upravo na ovom mjestu gdje ja stojim, tu je stajao Branislav Verčević, jedan stanovnik Borova naselja, koji me je odmah prepoznao i rekao mu je, evo ti, taj ti je ustaša. Uzeti ime i prezime. Kako ga ne bi znao da mu jebe mamu?
Gledaj kako sam mu namestio zamku slem da gađa. Evo mu malo sam me pogodio. Kad sam mu dao osobnu iskaznicu, kad je pogledao, kaže, Josip kako usrano ima, a ja sad šutim, aj dalje. Kad je Večević rekao, evo ti ustaša, ja kažem nisam ustaša. Kaže on, jesi, ja kažem nisam, ubi me ako jesam. Kaže, neću te ubiti, klačite. Onda mi je sva mi utrnio sam, sva mi jeza prošla. To govno tamo, 3 puta iz onog bunkera, ima slovo, ima ovako otvorena mala, odatle snajperom piči je biga. Šaka ljudi da su se jebavala, Evo, taj tu. Tad sam mislio da će me ubiti. Uzimali su dokumente, ubijete i bacite u Dunav i sad čiji si. Evo vidite, tu smo ležali, to je to dolje. Bilo je nas tu preko 100. Kako je ko dolazio, a preko su bila žena i djeca. U ovoj reci neverovatnih ljudskih drama i oni ozloglašeni, preobučeni u civilna ili radnička odela pokušavaju da izbegnu zasluženu kaznu. Ne uspeva im. Kontrole su rigorozne, jedinica JNA ne promiče ni najmanji detalj koji otkriva ubice. Pa dobro to, ali ovo, on nosi sadnje i sad visi u zatvoru. No, evo. Stajala za davljanje. Zadaviti Šibića. Oni koji se ne predaju i koji još uvek iz ponekog budžaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt. Onda mi je jedan stavio, taj koji nas je čuva, stavio mi automat ovdje na glavu. Ležao sam ovako i pita da li da povučem. Ja šutim mi se sad. Ako kažem povuci, povuče. Ako počnem kukat kao ovaj povuče opet. Ja nisam sagnuo glavu, ovo meni zabio bio baroneton u veliku tu. Ali sam sagnuo glavu. Što on kaže, došao je iz Crne Gore da brani srpsko zemlju. Ma braniš te kod ti pičku svoje matere. Ja sam tako, mislim, je sve tako reći. Ja sam tako rekao. Gdje su vam sinovi? Ne znam. Nigdje bio nisam. Pobegli svud loši, ja ne znam. Počeli su da kolju još u julu mjesecu. Pa čuvao sam ja to. A vi ne znate da su oni to radili, ne? Pa čuvao sam. Prvo su me tu dobro istukli. Pitali su me gdje su mi sinovi, gdje je kum. Tu je bila preko ledina, a kod ove kuće, kod Đačka, tu su bili ti četnici sa onim kamama velikima su. Postavili su mikrofon, a drugi je stavio ovako sa strane, možda 2 metra od njega. I on je morao reći da su mu sinovi klali, ubijali, svežio sam da spasi glavu. Jer to je bilo po režiji. Ovi su snimali, on je govorio, ovaj je ponavljao. Šta ste radili ovih 6 mjeseci? Ja nisam ništa. Mi čujemo drugačije. Sinovi jesu, to sam čuo, nije nema to, ali ja nisam. Šta su sinovi radili? A čuo sam da su klali, da su dizali kuće i tako. I kaže klali su, jesu. Jer meni je već bilo da vam kaže kako ono. Od batina svega pukovni film. Ja sam to izjavio. Nikad nisam ništa. U pancirci sa šljemom, visoki bradom, što vi ko leste dole, to su ubice i kasapi. To je režirano bilo. Režiser je sa televizije njemu govorio, 7 puta je snimano. Govorio mu šta treba reći, ovaj nije znao ponoviti šta mu je rekao i onda mu rekao govori šta hoćeš. Nigdje bio nisam nigdje bio sam cijelo vrijeme u podrumu. Nigdje nisam bio. Je to istina što oni govore? Laž, ordinarna laž, to su ubice i kasapi. Leste dole više, samo nemamo što da razgovaram. Ja sam želio da mene snimi ta televizija, jer ako me snimi onda postoji neki dokaz, vidjet će da sam bio živ. Najviše se bojao tih potpuno izbezumljenih pijanaca koji su naoružani, išli okolo i maltretirali svako koga su vidjeli, bez obzira da li taj bio njihov saborac ili prosto civil. Ovo je suvenir od glavnog zapovjednika budžaka, uhvaćenog od naše jedinice. Ja sam uhvatio. Čeletovi, Šešeljevica, Arkanovci, Lajinovićeva garda, Beli Orlovi, Bokan, interventni vod Srpske Republike Krajine, Žućin vod, Aždaje vod, vod za tihe likvidacije. Apsolutno organizovan pljačkaški pohod. Ja sam vidio Čiču jednog, koji nije dao pušku da upali. Televizor nosi ovako. Mi smo išli na čišćenje. Mogu sam da imam sad 10 zlatara ovdje u Beogradu. Kamione, šlepere, tovarilo. Vidiš kako ljudi ulaze u kuće, otimaju. Prva ekipa,
koju zanima zlato i suvarak, to je keš. Onda ide odelenje bele tehnike. Oni najgori, to su žuti mravi, oni skidaju sve, prozore, vrata. Tu sam ja doživio neki svoj plafon i rekao da ja više tu neću da učestvujem. To meni nije bila pobjeda, to je meni bio poraz. Dobro, već ovaj deo civila odavde izašao, znate, danas je bilo vidjeti kad se dolazi kao Ne znam, meni se recimo... Ovo je moja mama, samo malo, molim. Moje roditelji su... Gdje je baka Milica i deda? Jednim crvenim autom došli do benzinske pumpe. Gdje? Do koje benzinske? Izvlačim sve, ovdje benzinske pumpe, ove, izvlači se sve, podsjećam. To mi je svekar i svekrva. Izvučem mi sve, oni idu sve u velepromet, zato i izvlačim. U velepromet. Bogdane, jel može Slušajte da... ovako, to je moja komšinica. Bilo i ostalo. Jel možda rešiš pitanje svekar i svekra su otišli kod pumpe? Ti si povređen preko... Ma znam kako te povredio kod... Zađi malo tamo. Već je bio odabir, odnosno selekcija od domaćih paravojnih snaga. Poduzimali su se predmeti, najviše se išlo na zlatninu i ko ima devize. Uglavnom su nas trpali ovdje ove hangare, bilo nas je možda 1500 do 2000. 19. na 20. bio ovdje krvavi pir. Znači kad su došli četnici, pijani, napljačkani. Da sam vidjela doslovce krvave oči čovjeka s kim sam zajedno pila piće u gradu, koji je pokazao na mene prstom i rekao pregledajte onoga u kožnoj jakni. Ja da se saknem sam da ne pogodi, a on meni pištolj u usta stavlja. Bez dolaze će jedan. Ja nisam stavljao pištolj. Bio si malo popit. Poznajete ovog čovjeka? Ovog čovjeka poznam iz viđenja. Ovdje takozvana stolarija. Ko je unišao unutra, retko ko je više izašao. I sam se čuju rafali ili jauci. I to smo svjedočili. Ali opet naglašavam da se i regularna vojska zgražavala toga. Nema oni, brate, sve što vide, sve što kreću, oni kolju. I tako je i bilo. Ovo je poznati jugoslavenski kombinat gume i obuće Borovo. Danas se iz nje predalo 1000 i 1500 pripadnika Zbora Narodne garde. Mogu pokazati mjesto gdje sam izdvojen u jedan autobus među ljude koji nikad nema više. Došli su ljudi sa bradama, ti ljudi vas više nisu poznavali. Da. Aha, onda vidite. Ostalo je sve kako je bilo, znaš. Daj, nemoj mi plakat sada. Ne. Ovdje smo došli 19. bilo negdje u pola noći. 8 autobusa odavde, ja sam bio u 3. autobusu. Ovdje je bio špalir i oni su nas tukli. Opa, ovdje idem. Nemoj nogom. Ruku dobro. 7. mjeseca sam izašao iz Vukovara. Šta je s vam bilo? 7. mjeseca sam izašao. A koga trebaš? Stražim babu i djedu. U to vrijeme ovdje u ovom krugu bolnice se skupilo negdje oko 5000 ljudi. Svi su došli tu jer su očekivali odavde evakuaciju. Tamo kad smo došli bilo je jako puno svijeta, a na kapiji su nam bili, vojska je bila. Prvo, imamo li mi vozila za žene i za djecu? Imamo autobuse. Žene i djeca koje žele da idu za Zagreb. Neka krenu ovim pravcem ovdje gore na kapiju, odredit ćemo autobusu koji ćete biti smješteni. Da smo pošli tako žene i djeca, da prvo idu. Sam ja pošla na kapiju. Tu sam se unesesla, malo sam držala od 2 godine, tu sam ja pala u nesvijest. Nemoj da se gurate, za sve će biti mjesto.
Onda su nas vratili sve u bolnicu u Vukovarsku. Tako sam ja bila sa mojim mužem tu veče. I onda su rekli koji imalo mogu hodati, neka izađu u bolnicu. I onda su vam te ranjenike odveli na ovu stranu, na onu Gundulićevu ulicu. Svi u autobuse na Ovčar. Problem je u tome što vidim kako se vojnici šetaju po ulici i da prolaze kamioni. Pogledajte, eto tamo. I on je tražio da on vidi ko su ti ljudi u autobusima, kad mu ono Šljaničin gore. Šta ti, tu sam ti sve priuštio. I gospodine, ovdje je rat. I mi se trudimo da obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa. Jel ima sada tamo grupa ustaša koja će ostati kao naši zarobljenici da napravimo spisak? Sad ćemo da pregledam. Razumeš? Od ti. Valerija, tvog muža tamo su. Tukli su ga. Prvo su pitali da li ima koji šiptar. Da je on među prvima ubijen. Iz nosa, iz glave, svugdje krv tekla i da je ostao nepomičan. U kući Stanka Vujanovića. Ujutru sam pio kafu sa njima i pričao. Sinoć smo ih od 5 do 1 ubijali na Ovčari. Mole, plaču, tvrde da nisu pucali u naše. Dragica Daca mi reče i koliko ih je ona sredila. Ivica Andrić, koji je isto tako pričao kako su ih ubijali, kad je poklanjao oficirima po prsten sestri, ženi Stanka Vujanovića oko lančić zlatan. Svi su ćutali, nisu se bunili. Svi su znali odakle to. Na toj Ovčari je pronađen i moj sin. Otiđem na grob, cvijeće nosim, sadim cvijeće i sretna sam na jedan način da njemu sredim grob, ko da mu sobu pospremim. Ali teško je, dođete pred jedan zid i sad znam da više nema nikakve nade. Da nade više nema. Kako ste zadovoljni su presudom? Jako loše, šta ću vam reći. Je korektno suđenje i pravda je došla, velimo, na svoje mjesto, ali naših sinova nema. Oni su mrtvi. Jer ja imam osjećaj da je njegov pravi grob tamo, jer je tamo ostala krv i ono meso. A ja sam vam dobila samo vrećicu najlon kostiju. Okrivljeni: Vujović Miroljub, Vujanović Stanko, Lačuržanin Milan, Perić Jovica, Atanasijević Ivan, Mađarac Predrag, Vojnović Milan, Milović Predrag, Zlatar Vujo, Mugoša Goran, Šošić Đorđe, Đanković Miroslav, Dragović Predrag i Kalaba Nada. Krivi su što su: u vremenu popodnevnih časova dana 20.11. do ranih jutarnjih časova dana 21.11.1991. godine na poljoprivrednom dobru Ovčara u Vukovaru, tadašnjoj Republici Hrvatskoj, prema ratnim zarobljenicima vršili ubistva, telesno ih povređivali i nečovečno postupali na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo. Tukli drvenim palicama, šipkama, kundacima, rukama i nogama po raznim delovima tela,
pucajući mu iz pištolja u glavu i noževima prevezali vratove, i tako ih streljanjem lišili života, a potom su leševi u jami zatrpani zagrtanjem zemlje buldožerom. Nepismenog Marka Miljanova su pitali u čemu je razlika između čojstva i junaštva. A on im kaže, junaštvo je sačuvati sebe od neprijatelja, a čojstvo je sačuvati neprijatelja od sebe. Mi, gospodo, ne dovodimo u sumnju vaše eventualno junaštvo, o tome neki sud istorije. Ali ovu presudu shvatite kao presudu vašem čojstvu.